Ndabasuje ni kwa Dizboy w'Abanyarwanda intumwa y'Abanyamusanze guys, ngo ufite amakuru meza cyane kandi amakuru y'ingenzi udabasha kuba wacikwa. Ni kwa Dizboy. Nyereka urukundo rwawe udukande subscribe, nukundi iyi video udukande like, nurushaho kuyumva neza cyane uyisharinge abantu ujaga. Turaza kunyarukira ku kinyamakuru Flash TV, abenshi murakizi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ikinyamakuru ciza cyane cyandika inkuru zigiye zitandukanye kandi nziza z'ibintu z'amakuru y'imyidagaduro cyangwa se intambara zigiye zigezweho, yabari mu bahanzi yabari mu banyamakuru hose barayaguha. Turaza kunyarukira rero ku kinyamakuru Flash TV, aho cyagize giti umunyamakuru akaba n'umuhanzi nyarwanda Innocent wamenyekanye nka Yago yatakambiye Perezida wa Repubulika n'inzego z'ubutabera, avuga ko hari abantu bashatse kumwica bikamuviramo no guhunga igihugu. Yago avuga ko afite abatangabuhamya bemeza ko bishuwe kugira ngo bazamuhemukire, agasaba ko yarenganurwa n'inzego z'ubutabera, akazisaba gukora iperereza ryimbitse. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yatabaje Perezida wa Repubulika agira ati, nyakubahwa Paul Kagame, ni wowe wenyine wandenganura, nahunze igihugu canje ntacanze mpunga kubera agatsiko k'abantu bashatse kunyica. Uyu munsi hari abatangabuhamya bemeza ko bishuwe amafaranga yo kunyica. Nyakubahwa, nzi neza ko wumva urubyiruko, ndasaba ubutabera. Uyu musore yamenyekanye nk'umunyamakuru ku bitangazamakuru bitandukanye, nyuma aza gushinga umuyoboro wa YouTube yise Yago TV Show, ari nawo yanyujijeho ubu butumwa. Nyuma yaje kwinjira mu muziki akora indirimbo zirimo Suwejo n'izindi. Nitwa Dizboy. Nimba y'amakuru agushimishije kandi ukaba uyamenyeye ku gihe, ni ibintu byiza cyane. Dukande subscribe, udukande na like, share, ni ibintu byiza cyane. Ndabakunda cyane. Nitwa Dizboy, mudu supporting, muraba mukoze cyane. Ciao ciao, amahoro.